tun trum chu ni zan in khelang sar zual te le abe bom te akentel thil sang sang te soi vele ta ila ni zan inri ni zan khan Germany League sangbar Bundesliga a champion lai Bayern Munich in point thu man hlo chuaka Frankfurt khelmola Bayern hileng lutin sithum final chak ani he match a he minute khatna leka Luis Diaz Liverpool player Luin Bayern tan gol masoi khunga minute samni pasarina an gol khung khol Hurricane in lar vele in Luis Diaz siam saka tangin Hurricane hin an gol nina akhunga hun top don hai minute samriat palina a Luis Diaz bokin Bayern gol thumna khung le in German champion lai hian harsalau takin all sam takin point thum an hlo chuak ani Liverpool atanga anlak lu Luis Diaz hi Bayern tan atangkai leya season kan meka hian Bayern tana a debut season khelma sela Bundesliga match ruk a khelto tangin gol nga akhunga assist tumli anei tela Bundesliga a match ruk a khelto tang hian match khata chau goal contribution anei lovani abak match nga danga goal contribution anei veka goal a khunglo point assist tal anei zelani Luis Diaz sian season kan meka Bayern tan in elna sang sanga match som khelto in goal ruk akhunga assist tum nga anei Hurricane hian season kan mek Bundesliga a match ruk ve khelin goal som pakhate me akhung tlingta assist tum thum anei telbok anei hian Bundesliga season kan meka match a khel zong paruka hian goal contribution anei kim vek ani Hurricane hian Bayern tan season kan meka hian in elna sang sanga match som khelto in goal som pariate me akhunga assist tum thum anei telbok nizana vek Bundesliga match ha Leverkusen in anmi khual Union Berlin sini final neya Borussia Dortmund ero chak zolovin an mikhual RB Leipzig nen gol khat ve khungin anin ne tok ani La Liga le English Premier League lam kan soikai ma in Serie A lama luta zokila Serie A hian ni zan khan Lazio le an mikhual Torino gol thum ve khungin anin ne toka Inter Milan in an mikhual Cremonese goli gol khata nein Atalanta le an mikhual Como te gol khat ve khungin anin ne tok boka Parma ero an mikhuali sin sikhat fain an ne ani nizana vek La Liga khelchun zom nin heta hen in khelang sar bera Real Madrid in an mikhual Villarreal gol thum gol khatin an neya Real Madrid gol ma saber hi mini somni pasarina a Mbappe siam saka tanga Vinicius Junior an akhung ania Vini he mini somruk pakwana penalty atangin an gol ni na akhung lebok he minu mini somsari pathumna Villarreal hian Georges Mikauta je mangin an sipuran su thena bese po an nei sang zui ma se mini samsari pasarina an player poimo Santiago Mourinho red card choya wangin no chua ania Real Madrid laka goal phur jok player tlem jok ni tabokin an chan a chezual le tichon Real Madrid hian goal khat khung bel tabokin Brahim Diaz siam saka tangi mini samriat pakhanna Kylian Mbappe an Real Madrid goal thumna akhunga goal dang lu bel talovin Real Madrid hi goal thum goal khatin an chak ani he mecha hian Real Madrid hian in khel an thununa ball an changtamin gol khungna hun tha anin siam tam hlea phu takin point thum an hlo chuak ti hian season kal meka Mbappe hian Real Madrid tan La Liga match riat khelin gol kwa akhung ta a assist tum ni anei tel Mbappe hian season kal meka in elna sang Real Madrid tana a khela match som khelin gol som paliak khunga assist tum ni anei telani English Premier League lama luta ila English Premier League ani zan khan Leeds United in Tottenham mikhualin gol thum aluta mikhual team Tottenham hi gol ni gol khatin an chak ani he match hi mini samni pathumna Mohamed Kudus siam saka tangin Mathis Telan Tottenham ma asoi puya ma se mini samthum palina Leeds United hian Noah Okafor mangin an sut vele farsa fa chonung jok omlo ma sela second half mini samnga pasarina Mohamed Kudus an Tottenham chakna gola khungta ani Tottenham hi season kal meka English Premier League B ka away match an khel tumli atangin tumthum an chakta tum khat draw nein khwalmola an latlomia lavani in khel danga Manchester United in kai thar team Sunderland sin hi faya nein point thum an lo chuaka United gol ma sa hi minute riana Mason Mount an khongi mini samthum pakhanna an striker thar Benjamin Sesko an United gol ni na akhung vele ani Manchester United gol ma sa kha athaleya Velam sira tanga Brian Mbeumo cross ball penalty area Mason Mount an lo changin ake velama asiam rem nuwa ake dinglamin apet goal zuya goal class sang duna atak ball da tumdan taka goal khung kan muwa United in Mason Mount an lak lu tir khan hetiang taka chet lak dan fing hi alaka be se thin po ania chu Sunderland laka atakin United tran tu ten an mu ani
an goal ni na CSKA khung kha ol samdeu angin langma sela chet lak muan na chi ani lova CSKA khan fakapu ama veng tu defender ain ake achet ranzo ka apet khal thei awangin goal a khung chuba ka chuan long throw atanga ball kala khan CSKA khan ball kal hisap ranin chet ala a mun all anau khata ball tlak theina mun tura ngaya khan ama veng tu te ain atlan lut masa a chu apet goal theina chan ber pakhat ani chuwangin CSKA goal khung kha ol sam melin langma sela a ol sam lo na lai kan hrathiam ome United in chance an siam tama vanei zual se goal tamzo khung thei turan ni chuti rual chuan Sunderland khan an paltlang vele nol thina United hi inven lama an tran deuh atul Sunderland khan attacker thazok nei ni se goal an khung ve nge in arin oma chuwangin United tan chakma sela in siam thanna tur tlar hnung lama atam zualani an goalkeeper thar lamen san a debut matcha goal aveng hima atan in rin tok na siam tu ani theidon ba ka goalkeeper a in elna thale sang jok siam theitu tur ani theya khel tam jok Bayern dir a clean sheet thei manglo lain lamen ron clean sheet ngal hian in elna tha atu bel theidan awmani United in an attack khan dinglam sir an mangna sa hleya Brian Mbeumo goal bonus ziapo kan muzel hei hi United tan chanchin lom om atling bok ome ti hian Manchester United hian English Premier League ka match an khelna hnung tumria ta tangin tumli hena an changta amori ma hnuaya English Premier League ka tum som an chakling ta chuta tanga achan ve tumnga hi kai thar team laka an chakna ani Ruben Amorim hi Manchester United manager zinga Sir Alex Ferguson nuwa United kai hruai match som nga na a nena chang masaber ani Sunderland hian tung season English Premier League ka away match tumli an kheltua tum thuma goal an khung mi lova away ya goal khung an harsat le Arsenal in an mi khwa London club vek West Ham sin hi faya 9.2 man lo chuak boka goal masazok hi minisam thum parian na a Declan Rice khung ni in second half minisam ruk pasarina penalty atangin Bukayo Saka an Arsenal goal ni na hi akhung ani Arsenal goal khatna ludan enin Zubimendi le Eze te finzia alanga Martin Zubimendi ball pass thiamna finna manga chhortu Eze khan a lut thaleya Declan Rice tan khachuan ball per kha pet goal lo chi anilo Arsenal in an player tharte an tangkai pui zel an goal ni na kan en chuan penalty ania Jorian team bara lo chua ani replay ya khan contact aum tir na khachu penalty area pon ni in alanga ma se penalty area chunga an tluzuya West Ham tan chuan soisel thei tur zinga mi ani Saka khan penalty pet athiam zia lan tirna na manga gola khung vele tabok hi atan po in rin tong na bel cha tu tur zel ania apoi mo hle Arsenal hen hun tam bera khan dinglam sira tangin annor na zuala West Ham khan andang hlei theilo Arsenal game anget zui zela team lian an ma chonin Arteta a hwe sen tok lotia soiselna om vele zeu thin ma sela Spanish manager hi atuma chiangin tha athla du lova West Ham in kong engkima an tluk lovani in khel chungin Arsenal an chungnunga an midfielder te thorim ziale ball pass thiam ziate an midfielder ten an khai that ziate kan hmuta zel Victor Gyökeres eroin Sporting a ain Arsenal a goal khung a harsati alang zela ma se ala par chua be seina abo chuanglo Martin Zubimendi hi Rodri 30 mai tur khobin tundin hmuna chuan English Premier League ka defensive midfielder thaber ani tari mo ti thei ania Zubimendi hian in rin tong na tima apun tira chu an khela alang chiang thin le Arteta team hi an goalkeeper defender midfielder le forward te an thasiya an squad acha boka an che tha thokhat bok chuwangin an champion lo chuan soisel na sattur an niang ti thei khop an nia an champion zo talawani chuan Arteta chungchang po athara ngai tu angai champion thiam lo manager zinga mi aniang a ti zui thei ani hialang tun season jet chu Arsenal tan champion be sei ti san zual hun ania chu an kheldan an result le an squad in akeng tel goal an khung thei pia lama an tlar hnung phui tel le zel te hi an chunga rin na ti pung tu ania tun season a match ni khel to in goal kwa an khung towa match khat chau goal khung lo na an neya match saria goal an veng him tel bok ma se season chan ve le po an la mang tling lo ti ero hretel ta ila champion thumal soirik ni ma sela tunge champion ang ti hi chu in rin siak alani don chau
ti hian Mikel Arteta hian Arsenal hi match zathuma akai hruai ta chi a tumza somsari pasari hnena achan puya English top flight club kai hruai to zinga match zathum kai hruaina atanga Mikel Arteta aya chak result nei tam manager pathum chawan oma Pep Guardiola hian Manchester City kai hruai chungin match zathuma tumza ni sompakwa achak puya Jose Mourinho khan Chelsea akai hruai chungin match zathuma tumza somkwa paruk achak pui boka Sir Kenny Dalglish khan Liverpool akai hruai lain match zathuma tumza somret panga achak pui boka ni anni ti lova Mikel Arteta hi English top flight club match zathum kai hruai china chak percent nei tamber hetiang lama sulnu nei thaber ani Bukayo Saka hi kumsomni palimi chawlani ma sela English Premier League B ka match zani a khel tling ta dera goal somnga panga khungin assist somli panga anei tel boka West Ham laka Arsenal ta na English Premier League ka a match zani na a khel ba ka a goal contribution zana mel lung aphun ani in khel lang sardanga Chelsea in anmi khwa Liverpool goal ni goal khatinan neya he match hian minute sompalina Moises Caicedo goal mashwai khungin second half minute samruk pathumna Liverpool tan Cody Gakpo an sipora suta ma se additional time minute samkwa pangana a Chelsea in bench atanga andalu Brazilian role thar Estevao an Chelsea chakna goal a khung ani he match hian team pani kai hruai tu te an tang leya Enzo Maresca Chelsea manager pheichon red card a choi ani he match hian first half a second half a munam zoka team pani attack ero du thu asam lo ve chuti chungchuan Chelsea goal bo ana zoka alawam zok anni Liverpool boss Arne Slot sum aman tamnuwa bultan thama sela match thum azoni Liverpool atlom puita ama del tu boruak arit zual nge yang an machon le tur hi Manchester United anni le ngala antan tlom athiang lo bur ni lo chuan achung apik zual ngei don ma se international break an mangdona Arne Slot ngai to na sen na hun anei tampha don ani Chelsea in chaktu minan khela am player tangkai te anin hliam chungin point hum an sual chuaka Estevao hi Eden Hazard mun ruak no khana ani thei mai angem Eden Hazard thar apiang don ani lo mo ti ngai tu thei khopin amu noma chuba ka chuan an defender jingami ma Cucurella hi langsar vu si lova tangkai tak ani ti alang le thin ani Liverpool hian engwangin nge Alexander Isak le Hugo Ekitike te hi bul an chan dun tir ngai lo ti zona te po hi aum thei ta hiala anin koprem thei mai lo mo ti ngai dan te po apiang tamek ani anman atam dun sia Ekitike pheichuan a form tha a lo dai thei ani Chelsea hi chu naupang rol om khom ti thei khopin senior player tlemna annia ma se talent tha le thathau tha a om ti alang zela Alejandro Garnacho po Manchester United Garnacho in Chelsea Garnacho chu a hmunam deuh ati thei tran do ni in alangani Liverpool boss Arne Slot hian a squad nei mek hi an that dan berin alarem fu thei lo ni berin alanga inrin tongna po an nei tlem tial ni in alang tuna chon pressure po anei tam zual don khopa a khel tir dana position game lu tu khel tirin tempo ti san le chang nei ma sela an hui khom rei thina space an zon na lama an muang tam hle chu wangin an goal bo po anatur angin analo thin ani Salah hi au paveta ti alang zel boka Liverpool Salah ro pui form thazet angkha kan mu thei ta meu lo kan mu le angem ti ero soi thei ani big lova tunari chuan Salah hi atangkai tok lovani Chelsea hian Liverpool hi an hne ta ka wangin Chelsea hian English Premier League an homa Liverpool an mi khona match na hnung tumnga a an tlom tamia lova sulnu thatak an neya kum sang khat zakwa somkwa pakhat atanga sangni pathum thleng khan azonin tum som pathum an tlom lova khamin nuwa an record athat leber tum ani kum sangni somni pakhat March thlannuwa Chelsea hian English Premier League champion lai English Premier League matcha an nelena masaber ani tabok Liverpool hian London an ngei lova London club machona Londona an len lo hnung tumlia an chak zo lo 5 veka draw po nei phak lovin an tlom 5 vek ani ti hian English Premier League season kalme ka team in el somni zinga then khatin match sari an khel towa then khatin match ruk chau an la khela tuna hian Arsenal hian point som paruk na in te bula point khata sang chungin ma an hruai ta meka panina Liverpool omta in point som panga an la thuwa an la tipung thei lova pathumna Tottenham le palina Bournemouth in point som pali ve nein pangana Crystal Palace in point som pani an neya Chelsea parukna amin point som pakhat an neya Sunderland pasarina point som pakhat an neyani
Manchester ko club panin point som ve ve nei in parit na le pakuana an ni bok Spain a Football League Sangbar La Liga Real Madrid in Kelria da tum sari chakin point som ni pakhat nei in tebula point nia sang chungin ma an hroi ta meka panina Barcelona hian khel khata khel tlem chungin point nin an niama point som pakua an nei mek ani pathumna Villarreal in Kelria da point som parukan neya Palina Elche in khel saria point som pathum nei in Pangana Athletic Club in Kelria da point som pathum an nei boka Parugna Atletico Madrid omin khel saria point som pahnian neya Real Betis le Espanyol te point som pahni ve an nei ani Germania League Sangbar Bundesliga Bayern Munich in Kelruga point som pariat nei in point lin ma an hroi fal der towa pahnina Borussia Dortmund omin point som palian neya pathumna RB Leipzig in point som pathum nei in Palina Leverkusen in point som pakhat an neya Pangana Köln in point som an nei bok Bundesliga hian team in el som pariat an oma tebula pakhatna tanga Pangana chin hian point som thok chuak ling to in team dang song hian point som an la thok chuak ling lawani Italia Football League Sangbar Serie A AC Milan le Napoli Barca Roma le Inter Milan ten point som pahni theu an neya tebula ma hroi fal an la lova point som pahni theu nei team palizinga hian Inter Milan hian khel khatin an khel tam ani Pangana Juventus somin point som pakhat an neya Parugna Atalanta in point som an nei bok Serie A team som ni in elna hian tebula pakhatna tanga Parugna te hian point som an thok chuak ling towa team dang zong in point som an la thok chuak ling lawani League 1 lam hi chu soikai ta lovila zan ina PSG an in London chau boka thotang nia video ti chhualama League 1 lam hi chu kan shoot don nia zan in pathiani zana hian in ela rang khelchun zom turania chuta chuan English Premier League a Daruk le chanvea Aston Villa le Burnley an in machonanga Everton le Crystal Palace Newcastle le Nottingham Forest Wolverhampton le Brighton ten in machonanga Darko a Brentford in Manchester City an mikhwal bokang La Liga in kheltur langsar zuala Darsari le minisomli panga hian Sevilla khelmola Barcelona an lenglu dona Darsom panni le chanvea Celta Vigo khelmola Atletico Madrid an lenglu don bok Serie A hian zanina in kheltur langsar zuala Daruk le chanvea Fiorentina in Roma an mikhwalanga Darko le chanvea Napoli in Genoa mikhwalin Darsom panni le minisom panga a Juventus in AC Milan an mikhwal don bok Bundesliga po zanina hian match thum khelturania team langsar in lantur anam lo awangin in lantur te hming hi chu soita lo maila League 1 a zanina hian match nga an khel dona in lantur langsar bera Darsom panila minisom panga hian lil khel muala champion lai PSG an lenglu don ani ole khatichin kha tun tumatan chuan nileri photte se